Komachielo bende en ni riwruok mano mar FIDA bende okwedo mokalo neka mar jong'anyo pacho kae kanyakla kod rocho ratich oganda e pacho kae, ka bende giwacho ni gigolo ranyisi kod mago manyicha ne otimore e kinde ng'anyo mar Sabasaba ma bende nobagi e pacho kae chieng' wuok tich mar jumani. Ne giloso e yo machalo kamae. Tumeungana na Wakenya kusema ya kwamba mauaji ambayo yanaonekana ya kiholela kutokana na siku ambayo tunaita Sabasaba na pia Juni tarehe 25 ambapo kulikuwa na maandamano ya vijana ambao wanaitwa Gen Z yametukera sana. Mpaka sasa kupitia ripoti za wanahabari na Kenya National Human Rights Commission na idara tofauti za kijamii, kuna dhibitisho ya kwamba watu 50 wamepoteza maisha yao kutokana na maandamaji hayo. Yule ambaye amepoteza maisha hivi sasa karibuni nchi ya Kenya ni msichana wa miaka 12 ambaye anaitwa Bridget Wainaina, ama aliweza kuuliwa na risasi ambayo ilimpata akiwa kwao nyumbani.